PMLA ka rong sa kona Subir marak hakah nyau tarik uleber ula Plie padba ya ka health sub center hasnong Watregre-Songma ha Southwest Garo Hills district. Haka jingalang Plie la donlang u Dr. H. Barman, District Medical and Health Officer, ka Dr. Noreen A. Sangma, District MCH Officer, Dr. Hollington A. Sangma, Arman CH Momen, BDO, Rera Para, Kinokma, bat kipadba nakisnong haka nikathan. Usubir haka jingkren kumukongsan ulaong. Ka jingwan jong kane ka health sub center haka ne kasnong kalawan ra ya ki jingmentoy nakabanta kipadba kane kathan. Latay ya kane ka health sub center haka jinglut ka balakot siya ka sanpusan lak tengka ulaya thu. Kane ka jaka sumar ya kinongpang kan ay jing sumar palat san hajar ngot kipadba kibasyong haki khatsaw teli kisnong. Ka Dr. Noreen kalaong ba ka sorkar India bat ka sorkar Meghalaya gilayo jing hikay kambha nakaklam COVID-19 kabalasare ka perthei baro ka we. Nakajingwan ka klam COVID-19 ka sorkar India bat sorkar Meghalaya kila penbha bat penjana ya kilat sumar sukher ya kinongpang bat ikipad ba hakelengkari. Ki doktor ki bakran hakani ka jingalang Plie kila kentu ekipat ba ban tur syakani ka jaka sumar ban shim ya kilat ki kabu ban long ki breu ki bak kot bakia ha ka jingim. Ya temani oleh Khubor bertuak angli kasara maaparang jawada noburang arur peskarang kalau tentang macam ya Watregre sub center ko inauguration kaanyona rebana kita chol ko mananiman kalau tentang macam ya Watregre-Songma nari bai ya sub center ko operatanyo dong panina ani